wataenda cabinet, ni vizuri muongee. Kwa hiyo cabinet lazima museme wananchi waheshimiwe. Kuna ministers wengine wanazunguka hii area, kazi yao ni matusi. Matusi kutoka asubuhi mpaka jioni. And you know, ukiwa mmeongozwa na rais na wewe kama deputy plus your cabinet, that is the executive. That is the executive, the highest office ya Kenya. Alafu some members of your cabinet wanakuja hapa wakiongea vile wanataka, wakikutusi wewe mdosi wao, wanatuonyesha nini? Unajua heshima si utumwa. Heshima sio utumwa. Kwa hivyo I'm sending a message to those cabinet secretaries. Hata kama uko na haja na kiti ya deputy president, kwa saa hii it is not vacant. Kwa saa hii it is not vacant, iko na mwenyewe. Ama ni ugongo? Iko na mwenyewe, haina mwenyewe. Wenye kupeana kazi ni nyinyi mmekaa hapo chini. Kwa hivyo kama anahitaji hiyo kiti 2027 haiko mbali. Aende atafute mwenye atasimama na yeye kama rais, akuje awaombe akuwe deputy president. Ama namna gani? Lakini sisi tuko nyuma yako, mkiwa na rais, na tunasema hii serikali ni yetu sisi wote, tushikiriane, tuhubiri amani. Na hiyo amani yenye tunahubiri, it must start from the executive. Ya mwisho, these young boys and girls, the Gen Zs, ni watoto wetu. Na mimi sitaki tuwakemee. Kwa sababu nobody possesses anakuwa na monopoly of knowledge. Ati wewe ndio unajua kila kitu? Kweli ama si kweli? Wa maua ama mimi sijasimama mbele yenu kwa sababu I am the most educated person. Kwa sababu mimi ndio mwerevu kuliko nyinyi wote. Hata yule hata kama ni nani, pia yeye kuna kitu anaweza sema. Ile kitu nasema tuwasikize vile wanasema, ile inawezekana tuwafanyie. Ile haiwezekani tuwakarishe chini tuwaambie. Alafu matakwa yao ikisikizwa, najua tutakuwa na nchi yenye iko na amani. Na hakuna njia nyingine ya kusema ati tunahubiri amani. Kwa sababu ni ukweli hakuna kazi. Hawa watoto ni wetu. Hawa watoto wa miaka 2018 to 30 ni wetu. Na pia wewe mzazi najua uko na mtoto nyumbani. Na saa nyingine anakushida. Yeah? Lakini tuwaongereshe, tuwasikize, kwa sababu akifika miaka 18 kuna nchi. Kwa hivyo, kwa sababu sasa ametoka kwa mkono yako na amefika kufunzwa na nchi, tuwaongereshe, tusikizane, tuongereshane, and I know everything will be okay. Andu amaragwa ngumwira mukorwo mwina thayo, mwina mundu mwega murugamirire, tuthie na mbere na kurugama na wa mahwa, turugame thutha wa deputy president na turugame thutha wa president. Kenya ni guthie mbere uria Ngai endete. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much, Gathiro. Hata ingawa jina kubwa kama hii ya Maragwa, kupewa jina yako pale mwishoni, na nililalamika Baba Mwangi for some time ndio waondoe hiyo jina Waithira Gathiro. Na nikamwambia atalipa, lakini hakulipa kitu. Sijui kama ni watu ilienda namna gani. Sitaki kupoteza network ya Nairobi. Na tukiwa tu kwa network ya Nairobi, ako na neighbor wake hapa.
mtoto wetu hapa Murang'a kutoka Kigumo. Lakini yeye ako Embakasi Central, yeye ako Embakasi North. Mheshimiwa wa Embakasi North. Na niguo Rurumaga, Bazenga. Kuja ongeresha watu wa Maragwa. Gironekana kuria bara we kanyamu kage kioneka mucia kwa ithano bururi uria na munyaka tondu mwena njamba kuria Nairobi kwendu turaria mbunge muno kwanza guku gicigo kia Murang'a ati ni turaibiriria na nigetha ona ithu tutigatigwo thutha ni kwenda kwaria na njira nguhi muno ndimwire Murango ni mwarie muno to muri arimi murehe matunda manju kuo murehe indo iria ciothe mukuragia koguo mutikareke kuhura biacara iyo mutigathi na mbere thirikari ya Amerika ngirimiti iretwo strategic maundu maria matakoretwo makirorwo thoko ya Amerika cietikiritio ngirimiti-ini iyo turitwaraga ona nyamu cietagwo matunda mengi merega gukorwo matiragurwo wega
witũ wĩ moko na rĩrĩa muona rĩmwe mũno tũkĩmenwo tũmenagĩrwo kĩo twaiguaga tutakauge kuo tũgakĩmenya atĩ nĩ wega tũgacoka nyitanĩte na kandenge getagwo Kanyingĩ ma Kahuru tũgatuĩka andũ a kũhũthagĩrwo ĩno wĩtagwo Rigiji ĩranairwo Mũtirima maratwarana na nĩ inyuĩ mũrature cira mũroiga na mũratũma thirikari ĩrĩa twĩnayo ũmũthĩ ĩkorwo na mĩri na nĩkĩo tũroiga ona ũmũthĩ no mũhaka gwa kĩrĩma maraimwo gĩtĩo koguo tũgakiuga gĩtĩo kĩu tũtigwetia na kĩboko koguo tũgakiuga nĩ tũkwenda tũcokie bũrũri hamwe na anake aitũ arĩa moimĩte gũkũ icigo citũ matige kũhũthagĩrwo oro ũguo na nĩgetha nganja iria irĩkoragwo ciĩkũiganĩra na twamona nĩ tũrĩgĩa na confidence thabarĩ ĩrathiĩ wega no tũtikwenda kuona tũkĩgaya Kenya mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ twatemire itemi thirikari-inĩ ĩyo na ngĩrĩkĩrĩria njuge kau koguo tũtanakinya hau tũcokanĩrĩre ta nyũmba na thirikari ĩyo
west, home is best. Nĩ mũthenya ũngĩ ndĩroigire gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kwao. Even His Excellency the President onake nĩ arĩ kwao. Na ũgĩkũyũ-inĩ tugaga maguta mambagia kĩ? Maguta mambagia kĩ? Na Your Excellency tondũ no kwĩragwo gatungatagwo karĩa karania. Tũtirĩ hĩndĩ tũkaga gũkwanĩria. Tondũ nĩ tũĩ ndũngĩaga gũtũthikĩrĩria na ndũngĩaga gũtũigua ona ũgĩthingitithagia kana ũkĩrutaga wĩra pati-inĩ iria ingĩ cia bũrũri. No ũtigaga no ũrathikĩrĩria tondũ east west nĩ kũrĩ kũrĩa mũndũ akainũka na nĩ kũrĩ kũrĩa mũndũ aimire. Na nĩ ngwenda gũkwĩra Your Excellency tũrĩ thutha waku. Tũrĩ thutha waku. Na nĩ twĩtĩaga nawe. No rĩ njamba itũ. Angĩkorwo nĩ wahotire ithuothe gũtuonia nĩ mwena ũrĩkũ tũrathiĩ. Na tũgĩkũbuata nĩ kuonania nĩ kũrĩ kĩndũ thĩinĩ tĩĩrwo. Ũngĩenda kũmenya mũrĩithi ũĩkaine nĩ mbũri ciake. Angĩingĩra nĩ wonaga kĩrĩa gĩothe gĩkũu nĩ kĩa noti mwene kuo nĩ aingĩra. President of the Republic of Kenya, members of Parliament, Senator, MCAs, na andũ othe agũkũ maragwa mũrĩega. Ngai nĩ mwega. Mũndũ wĩna guoko anjĩke ũguo. Ĩni ngeithagio ũguo. Na maua. O nawe. Wa maua tiwe wiki wĩna thĩna na milioni 2. Niĩ ngari yakwa ndĩrĩ na insurance na ĩrathira ũmũthĩ na ndamenya ũmũthĩ. Ndera my son tondũ ndathiĩ maragwa please ndĩhĩra. Ajira mami na milioni 2. Ũguo tũrĩ na gathĩna kau. Your Excellency, thank you very much. Even the thirikari ĩtongoretio nĩ County Commissioner Mr. Nkatha. Your Excellency, mũthuri ũrĩa arĩ County Commissioner Naikuru na tũrutĩire wĩra mwega. We still miss him. Na arĩko no ũcokio Naikuru. Njuge nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũkũ. Na wa maua ndiũĩ nĩkĩ gwĩcia nĩ njũkĩte magongona maku maingĩ mũno na ndĩroneka ta wendaga niĩ kũndĩha tondũ tũraga gũkũ kũrĩ andũ aya. Nĩnguĩte ndigũka ndaririkana nĩ ũrokĩte gũthikithia andũ arĩa maroragirwo nĩ maĩ. Rĩu ndakiuga reke njũke thirĩ ũtarĩ ho no orogi. Tafuta hii serikali. Najua kuna mahali na hatukuita mtu wa nje. Hatukuita kabila ingine. Used to meet. And when we concreted our
group. Tukamuita, tukamwambia this team tumehangaishwa sana, lakini tumeamua it is very annoying. Nigetha twitie kiria gigito twi hamwe. Nie njiarĩirwo Nyĩrĩ, ngahika Gatundu, kũu tũgĩthamba mĩgũnda ya Cheka, mĩgũnda gũkũ kwanyu Igana, rũrĩmĩ rwa Njagathi, tũgĩthiĩ gũcaria Wari Naivasha. Andũ acio makĩona no ndĩmatongorie, na nĩ tũthiĩte rĩrĩ nĩ rĩa kau, rĩa gatatũ ndĩrathiĩ. Kwoguo niĩ ndĩ wa Rift Valley ũmũthĩ. Na ndĩ wa Rift Valley hĩndĩ ĩrĩa andũ a Rift Valley maugire marenda gũtongorio nĩ Ruto, kana augire nĩ akũmatongoria, gũtirĩ mũndũ ũrĩ wa mũcinũra, gũtirĩ mũndũ warĩ mũikĩria ngurukuhĩ, tondũ matirumaga mũndũ wao. Ona Gideon Moi, mũrĩ mwaigua mũndũ ũramũruma? No kura tũmũimaga, kana no kura mamũimaga, no matirumanaga na matimacokagĩria. Ndiũĩ nĩ kĩĩ kĩũru na ithuĩ. Atĩ andũ arĩa makwambĩrĩria gũikĩria deputy president ngurukuhĩ, ona amwe makahũthĩra kiugo kĩu gĩa ũkabira, na ndiũĩ meĩtaga nĩ akabira ĩrĩkũ. Gũtirĩ ũndũ mũru ta ũcio. Rekei tũmũrũmĩrĩre, na ithuĩ noguo tũrauga twĩ rũgũrũ, na ithuĩ twĩ rũgũrũ tugaga twĩkaga ũrĩa kĩrĩma gĩreka. Rũgũrũ agĩkũra twĩ rũgũrũ tugaga twĩkaga ũrĩa kĩrĩma kĩreka. Thĩna ndĩrerire we nĩwe president witũ, your principal assistant etagwo Rigathi Gachagua, his excellency. Noguo nĩguo tũkwĩkania tĩ thirikari ĩyo ĩngĩ nĩ twakanagio kũmũrũmĩrĩra. Our president today. Kwoguo rĩ, niĩ ndingĩaga gũtwara deputy president handũ atĩ nĩ ngwĩrwo ndĩ wakũ, anga ndĩ wa nakũ, anga ndĩ wa nakũ. Mũtigetĩkĩre, mũtigetĩkĩre, mũtikae gwĩtĩkĩra gwatũranio. Niĩ ndiaragia mũno ta wa Maua, no nĩ njũĩ nĩ mũmwendete. Niĩ nĩ njũkĩte gũkũ rĩu, ngwĩciria nĩ thabarĩ ya kana kana gatano rita rĩrĩ. Ona rĩrĩa warĩ na harambĩ ĩngĩ ya ĩno teno tũrĩ ũmũthĩ, I still came, and I came on my own. Nĩ ndokire Inua Mama, ĩno no okire gwitũ. Nĩ njũkĩte o rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. No rekei ndĩmwĩre mũtumia ũyũ amwendete. Nĩguo mũmwendete? Ndarĩ ũndũ ũngĩ aragia. Akiuma gũkũ wathiĩ ministry ĩno ndĩmũragia kaĩ ũrĩ ihenya atĩa, kana niĩ mũkũrũ, tondũ everywhere that's where she is. Kwoguo nĩ ndĩmũcokerie ngatho na mũmũthure mũndũ auga akarutwo nĩ ũkũrũ. Ithe tiguo? Ĩni no mũkĩingate mũndũ ũraruta wĩra. Niĩ nĩ ndutĩte wĩra mbunge ĩyo na mũmbunge ũngĩ wanyu. Niĩ ndirĩ kairĩtu. Ndarĩ mbunge twĩna our president arĩ MP wa Eldoret North. Ndarĩ mbunge twĩna Raila.
Ari mubu. Andu acio othe ri. Andu acio othe ni ndimoi. Kwoguo o mundu wina hakiri amenye haria turi riu niho haha. Itiguo. Haha niho turi. Pau atonderwa ni wenda kunjikaikia. Ndauga nie ni ndiretia muno. Anyitanire na ithui ni tukuigua tutikanite muno, and we appreciate a lot. Makofi kwake. Thirikari ĩno yao ĩngĩmateithia. Asante sana. Maragwa Maragwa. Muriega. Geithio cio muriganitio mwire ikau. Ikau. Karogo athangwa. Kaigana oguo mayao. No gatume duka gathie kagure na gucokerie change. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, mbunge wetu wa Maragwa, wa Maua, viongozi wote waliopo hapa,
MCAs wote, na mimi naheshimu MCA sana, sababu mimi nilianza pale MCA, na wakazi wote wa Maragwa, hamjambo tena. Mimi sitaongea mengi, lakini mheshimiwa ameniweka kwa fix mahali. Sijui nianze na hapo. Huyo rafiki ni rafiki yangu sana mheshimiwa, na sisi tunajuana zaidi, nitaenda kuongelesha yeye, lakini vile najua yeye, na vile najua mimi, na vile tunapenda pesa, kama ingekuwa shilingi milioni 2 angekuwa mstari ya kwanza. Angekuwa hapo. Kwa hivyo hakukuwa kitu kama hiyo. Na mimi naweza tetea wabunge, sababu tulikuwa tunaongea na wao, na watu waache kuharibia majina yao. Githetiguo. Gemi siumaga na koi, gemi siumaga na musie wega. Gemi siumaga na koi. Your Excellency de Mugatoreki. Na rwimbo rũu nĩ tũrũinaga. No ngĩthiĩ na hau mbere rugaga musie nĩguo gĩtugĩ. Gĩtugĩ gĩa gwaka. Gĩtugĩ gĩa gwaka kanitha na gĩgaka kĩ. Koguo twagĩrĩire kwambia ha. Nĩ ndakena gũka gĩcagi gĩa gũkũ Maragwa. Tondũ ithuothe tumĩte icagi. Gĩcagi gĩa gwitũ nĩ kũrĩa Mĩtahatũ, Your Excellency. Na mami witũ agĩire twana tũingĩ akĩririe ngara na kamwe. Agĩire twana 13 na nĩ niĩ namba 13. Ũguo nĩ kuuga nyumĩte gĩcagi na nĩ njũĩ mathĩna ma gĩcagi. Na nĩkĩo twathurwo tũranyitana kuma mũciĩ nĩgetha tũtwarithie icagi citũ na mbere. Githĩ Your Excellency ngĩrĩkia. Jana uliongea juzi na ukaongea kama baba yetu. Na sisi tunakuunga mkono hapa Mlima Kenya. Na uzidi kuongea kuhusu Mlima Kenya. Unajua niliona waziri mmoja hapo. Wewe ukiongea kuhusu Mlima Kenya, yeye mwenyewe anasema ni ukabila. Na yeye mwenyewe ameanza tournament ya Mount Kenya peke yake. Kwa nini yeye asiseme anafanya football ya ukabila? Githetiguo. Na wake igũrĩa twerwo haha nĩ sister yake kuma kũrĩa Gatundu. Kwa hivyo mimi mheshimiwa nakuomba uendelee kuongea mambo ya Mount Kenya. Uendelee kutushikanisha. Na viongozi wote wa Mount Kenya ndamuhoya nĩtũkinye ikinya rĩmwe thutha. Nĩtũkinye ikinya rĩmwe thutha, twambe tũikare thĩ nĩgetha tũnyitĩrĩre baba witũ wa gũkũ Mount Kenya nĩwe Rigiji. Na mimi ningetaka kumuomba rais, sababu rais na deputy president wote tunaunga mkono. Mimi nataka kumuomba kama kijana yake ule mdogo, vile alisikiliza Gen Z, asikilize Rigiji. Si mambo ndio hayo? Vile alisikiliza Gen Z, asikilize Rigiji. Wote wako na G mahali. Ziko G mahali. Gen Z, Rigiji, Gen Z, Rigiji. Si mambo ndio hayo? Na unajua yeye ni baba yetu, sababu unajua hata sijui kama mnajua hii Gen Z ilitoka wapi. Niwaambie ukweli. Hii Gen Z ni wale watu ambao walizaliwa kutoka 1997 to 2010. Hao ndio wanaitwa Gen Z. Wale wako hapo mbeleni sisi sasa tulikuwa tunaitwa millennials. Wale walikuwa hapo mbele ya millennials kutoka 1965 to 1981. Hao nao wanaitwa Gen X. Na hapo ndio Rigiji yako. Si unaona? Rigiji ni Gen X, baba ya Gen Z. Si mama ndio hayo? Tunaenda hivyo. Kwa hivyo mheshimiwa, sisi tutakuunga mkono, tutaendelea kukuunga mkono, na ulisema unataka kuongea na Gen Z. Wacha nikuambie kuongea na Gen Z sababu hawana kiongozi, si ndio? Si ni watoto wetu, sisi ndio viongozi wao. Rigiji ukitaka kuongea na Gen Z, na pia rais afanye hivyo, wewe ingia TikTok, uende live. Si mama ndio hayo? Wewe ingia TikTok siku moja, uende live. Useme Gen Z wote kujeni tuongee. Watakuongelesha, watakuambia kila kitu, na watakuambia mahali wanataka na mahali wangetaka kuenda. Sababu hao ni watoto walikuja kupata information. Kila kitu ikifanyika wako na hiyo information. Kwa hivyo mimi bila kupitisha hapo, tunaenda nyumbani tukijua vile
Rais alisikiza Gen Z, asikize Rick G. Tumekubaliana hiyo? Ado amara kwa netwete kanira oguo. Weni uronire Nurdin Haji agwetwo hanini ado arogongo rwao maranyitana. Akuria coast maranyitana. Ithwe witu arahurwo tukaingira rwimbo-ini ruu. Ati unaona mpaka whip wa parliament anaitwa Osoro anaongelesha deputy president wetu vibaya mpaka anaongea in tongues. Sijui nini. Unaona mwingine anaitwa Sudi. Yeye anakuja anapiga rais na sisi tunaingia hapo. Mimi naomba viongozi wote wa Mount Kenya tuabe tusoke thutha tumenye witu akihurwo tutikaigirira haro-ini iyo. Ona mwekona haro ya mucie ya muhiriga yoka toba gutiga ya mucie tukaba guthie guthaitira muhiriga. Si ndio? Hapo ndio tuko. Sababu wakimtoa hapo, lakini hakuna mtu anaweza fanya hiyo. Hakuna mtu anaweza toa, lakini wacha nitumie hiyo mfano. Nitumie tu mfano. Ati wananiambia mimi nisiongeleshe Rick G. Na mimi nikitaka kuongea na rais mambo ya Kiambu, mambo ya Mount Kenya, naongea na Rick G ndiye aambie rais. Si ndio? Sasa wakisema nisiongee na yeye, niongee na mbunge mwenzangu. Ati natuma mbunge mwenzangu kwa rais. Sababu wao ndio wamekaribia rais kuniliko. Sisi tutatuma Rick G na yeye ndio tutaenda kwake kabla tuende kwa mtu mwingine yeyote. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki, Ngai wa mwa murathime, asante. Senator wa Kiambu ametoa msamaha on behalf ya member of parliament kule Juja. Lakini si ni yeye amesema. Yeye mwenyewe hajasema. Kwa hivyo bado tutakibizana na yeye kwa sababu umesikia mheshimiwa akisema hata kijana wake anamuuliza nikulipie kwani ile milioni 2 iko aje. Watu wa boda wakati nilikuwa naongea naye in the morning, your excellency, kumalizana naye waliniuliza leo tunashare ile milioni 2. Hivyo ndivyo waliniuliza. Your excellency, nikimalizia kuna mjumbe mmoja pahali akaongea akasema maneno ya village. Kuna timu hapa imekuwa ikinisubua ikiniambia mheshimiwa, hata kama hatutaongea sisi, wakati tulisikia jina ya village na tukajua sisi tunakaa village na hata nyinyi mumechaguliwa kutoka village na kura zote ni kutoka village, wacha tu tutokelezee hapo mbele tu, atuongei tuonekane. The villagers karibuni. Kuonekana tu sio kuongea. Sijui your excellency kama wewe ndiye villager number 1, lakini kuna watu na si wa Maragwa hapa, tuna Keharo, tuko na wacha nikisema tuko na Maragwa, wa Maragwa inueni mkono. Tuko na Keharo wainue mkono. Tuko na Mathioya, tuko na Kagema, tuko na Kadara, tuko na Tanga na tuko na Kegumo. Kwa hivyo constituencies zote ni represented. Sijui walitafutana aje, sijui kama ni hiyo TikTok tunaambiwa na senator amesema yeye ni Mirinia, mimi ni Gen X. Kwa hivyo your excellency pahali huko mimi niko hapo. Sasa sijui ya Jane wa Naivasha ni gani, kwa sababu yeye ni beyond Gen X. Lakini your excellency wakajitokelezea, wakatafutana na wakasema kujibradi na hiyo jina kwa sababu sisi ni wa village na village. Unakumbuka your excellency kuna ile wakati ingine ya Uhuru Kenyatta akiwa president, his excellency, wakati tulikuwa tunatembea maneno ya inua mama na ile ingine, kukasemekana kuna watu badala ya wafanye kazi wao ni tagataga ikakuwa jina. Sasa nao wako hivyo. Sasa sijui kama
kutakuja na jina lingine na wao wajibrand. Although Gen Z wajiweki au haweki t-shirt na wajiandike hivi, hawataki kujulikana. Kaeni chini. Nataka kumalizia na chairman wa the Maragwa Education Endowment Fund. Dakika moja tu. Chairman, Maragwa Education Endowment Fund. Bwana asifiwe tena. Your Excellency, thank you for coming. Adoi Amaragwa muri okuo. Ugo wa Your Excellency and chairman wa githomo. Wabere gucokeria ngatho. Retirita ria mbere, last time twari oro nawe. Thank you very much. Ndoro wa no gatwagwita no ukaga. Turenda kunyorokia Maragwa itu naki na githomo. Gwire undu ungi, Your Excellency. Abunge mangĩrehe thĩna. Arutwo arĩa mathiaga maheirwo kĩ? Marĩire mũgate. Githĩ tiguo? Makĩmenya no njũrie abunge aitũ, I'm not an MP. No njũrie abunge aitũ to support ũmwe witũ ũrĩa tũramwĩta na agoka. Mũheani ũtairaga ngoro. Twamwĩta ageka atĩa? Na githomo, Your Excellency, arutwo twĩna aingĩ mũno, makĩria ma 200 thĩinĩ wa Maragwa. Mũrutwo wothe ũkoragwo na 350, tũkamũnyitĩrĩra twa bursary ya 3,000, no nĩ kũrĩha gĩthomo gĩake gĩothe. Kuma form 1 nginya form 4 tũgathiĩ nake hakuhĩ university. Na nĩ ũndũ wa ciringi yaku ĩrĩa ũtũheaga, Your Excellency. Koguo tũngĩgagwĩta rĩngĩ ndũkanoge, tondu githomo niguo theri. Githĩ tiguo andũ aitũ? Githomo nĩkĩo kĩ? Education is power. And because we want to deliver the power to our young generation. Koguo twagwĩta rĩngĩ na rĩngĩ noge na ndũkaire ngoro tũgĩgwĩta. Thank you very much. Thank you so much, Chairman, Maragwa Education Endowment Fund. Ngĩrĩkĩrĩria toni tũkũina karwĩmbo. Ligijide gũkĩra tuhana tatwĩthi. Mũtongoria wa goro okĩte gũkũ gwitũ Maragwa constituency na itũra rĩrĩ tũrĩ rĩa Kaharati sub-location. Your Excellency, ũhoro-inĩ wa njohi na maũndũ marĩa mangĩ, you have a good team here, starting with the county commissioner, the county commander, the DCC, deputy county commissioner. Tumeshikana wote na naweza kukuambia huku mpaka security. Kulikuwa na watu walikuwa wanasema maneno hapa na pale, au imetulia. Agwecirio gwo niguo turutaga wira na ahe ayuthi iyo. Tondu maita maingĩ aneo mahuthagirwo, no aya manjiraga muheshimu ati gwito tungĩtĩkĩra gũthũkia na gwito no muhaka turangire. To tũngĩakũrangira gwito na ithuĩ ciana arĩa nini arĩa tũngĩmũnyitĩrĩra no tũrigwo nĩ wĩra ũrĩkũ tũraruta. Amwe matiga wĩra wao moiga no muhaka tũke turangire, to tũtingĩenda kũigua handũ hekũhĩtana. Your Excellency, acio the Maria nĩ timu yaku na angĩ matanahota gũka, tondũ mũthenya wa Saturday nĩ maũndũ maingĩ. No Your Excellency, jua uko na team. Uko na team. Maybe to conclude, I would only ask our President, His Excellency William Samoei Ruto. He's our father of this nation, of this country, assisted by you as the principal assistant. Na gwenda kugerekania, just like how in a homestead tunakaa na mama, na ile discipline inatakikana kwa boma hutoka kwa baba wakishikana na mama ndio iende mpaka kwa watoto wao. Your Excellency,
William Samoei Ruto. Na ni rafiki yangu, amekuja huku mara mingi. Hata leo anajua tuko hapa na amenituma na mchango yake. Because he's our father of the nation. Please, angalia boma yako. Kama kuna mtoto yeyote ambaye anakosea yule mwingine heshima, ambaye hana nidhamu ile inafaa, na ndio tuweze kushikilia watu wetu, lazima tutembee pamoja na tuongee kwa sauti moja. Mama kwa boma akidharauliwa na watoto na baba haongei. Mama kwa boma akidharauliwa na wenye wamekaribiana hapo kwa boma na baba haongei, kunaonekana kuna kitu ambayo haiendi vizuri. So Your Excellency, the President, crack the whip so that Kenya Kwanza administration, we can work together. This is not the time to hear some are facing east, the others are facing west. Some are facing south, others are facing north. We must take one direction so that we deliver this country. Na wananchi wa Kenya wanatuangalia na wanatugojea. 5 years we shall be asked questions. And if we don't work together, then if Kenyans ask us a question, all of us study to answer. Kati gwedwa ito. Githe moshito muhaka tutwarane hamwe. Muthuri maiguithanie na mutumia. Kuiguithania kou guthie nginya kuri ciana. Kati gwo guthiaga. Nigetha tukinyanirie bururi uyu haria Kenyans matwetereire. Ayuthi aitu ni tumwendete. And I like the way you gave your speech, Your Excellency the Deputy President. You are so fatherly. And you told them you are talking to them as their father. And I know they heard you. As the principal assistant father to this nation and as our father to Mount Kenya region. Na kwa hivyo unaona maneno imeanza kutulia. Tuachane na wenye wanauza uoga. Totikwenderio guoya. Totikwenderio guoya. Na ciana citu kuria twahetia tondu na ithu no tuhetie. Twire ina gitio tondu ni tumuciarite. Tea thoguo na nyukwa na matuko maku ne makaingiha magutura uturo uyu. Na nie njuga ndiguraga guoya. Na nejera mzee ndakanyenderie guoya. Akiri haria. Ndimwira mandukanyenderie guoya. Tondu nie ni hoyaga Ngai uiguaga. Na ni nguthikagiriria na ni ngwathikagira. No ndukanyenderie guoya ati na haria. Tondu ndimweterere na nditira guthie. Na nie njugaga angikorwo atumia tuga tusomore. Na Ngai gatutikorio niki tusomoraga tondu ingisomora ithe ndiasomora guoko. Ingisomora ithe tonjomore kuguru. Enake mundu romena niguo na indo nyingi cia gucomora. Niki turacokia mutingoe gatagati ka maguru. I like you. Rigiji. We uga we wa mau. We mwana wa mau. Na nducokaga na thutha na ndwendagirio guoya. Hii wakati yote kulikuwa na makelele ulisimama kidete. Hata sisi tukasema kama Ligiji ako poa na amesimama kidete na yeye ndiye anatuongoza, sisi ni akina nani? Basenga wiri arume matige gucoka na thutha. Tondu ni turonio ni njamba ino ya mau. Ungigikorwo nduri wa mau ri, nduge coguo wa coguo kana gukaguo wa gukaguo ari wa mau. Ufuate njia ya Ligiji. Twende, we deliver the mountain. Aikoni twaheanire 47% of our votes. Na twina share nene thiini wa thirikari ino ya Kenya Kwanza kurugama. Tugicoka tucoke thutha atia. Njamba iria ciaria tugacithikiriria. Amaito maria tukamathikiriria. Ababa maria tukamathikiriria. O hau mareria tukoima tuongereire ugi.
Niga tugikinya haria iguru tukanyitithania na uria nake His Excellency na andu acio marogotete tugekira wira-ini wayo kare gani ureciria ni ugutura ati tondu raria ureciria ati ni ugutura tondu tindaga toro ureciria ati ni ugutura ati tondu ciathire cia ikurukire tuamuke tuende kazi tusikirie viongozi wetu si ndio hiyo na wewe mwacoka na thutha atumia ni tukuhathie atumia mountain maticoka na thutha na njamba ĩno ĩciarĩtwo nĩ mũtumia na ĩkarerwo nĩ mũtumia ona rĩu ĩbangagwo nĩ mũtumia. Sasa sisi wa mama tuko sawa sawa, nyinyi mkirudi na huko nyuma hatuko na nyinyi. Regina Muthoga kuja hapa tupe dance Rigiji. Eni Rigiji nĩ witũ mwana no wa mũtumia eni no ũyũ nĩ mwega ona ũrĩa mũru no wa mũtumia no ũyũ e sawa. Na rugendo ruria gutwira Rigiji tutaenda pamoja. Ndukana menwo wemene. Katiguo. Eni na andu aitu marugama tukarugama nao. Uronire Sumari haria wacomoka ndagika na mararuta pressure na maraiga mwana wao. Agia. Pana. Haya tuweke ile wimbo ambaye Regina atatupeleka vizuri. Katie, thank you. Asante sana, thank you. Thank you. Mjumbe wetu wa Maragwa, Mary wa Maua
na bwana yako, viongozi wote wetu, senator, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, watu wa Maragwa, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai iria iciarĩra-inĩ Mwathani agocwo. Andũ a Maragwa mũrĩega, mũrĩ o kuo, no mwĩyũmĩrĩirie ona ithuĩ twĩnyitĩtie mũno. Kauga wakahĩti wake. Asante sana. Tumekuja hapa kwa sababu huyu mheshimiwa Mary wa Maua ametuita na hao viongozi mambo ya elimu ya watoto wetu. Tulikuwa hapa mwaka uliopita na tumerudi tena kwa sababu tunataka hao watoto wetu wasome. Na hao watoto wetu lazima tufanye kila juhudi kuhakikisha ya kwamba kila mtoto amepata nafasi ya kusoma. Hata wale ambaye wazazi wao wako chini kwa mapato, lazima tuhakikisha hao watoto wamepata nafasi ya siku moja kujisimamia na kuja kuwa baraka kwa watoto, kwa wazazi wao siku zao za hapo mbeleni. Na ndio saa ile mimi naongea mambo ya usawa ya kugawa mali, ni mambo ya watoto. Sisi tukiongea mambo ya one man, one vote, one shilling, hatusemi tunyang'anye wengine tupatie wetu. Na hiyo mambo si ya Mlima Kenya peke yake, ni ya Kenya nzima. Na ile tuna unfairness. Tunasema mtoto wa Maragwa, mtoto wa Wajir, mtoto wa Turkana, mtoto wa Migori, mtoto wa Laikipia, wote wakuwe sawa. Hiyo tu ndio tunasema. Kama mtoto ya Maragwa anapewa 20,000 ya basari, wa Garissa apewe 20,000. That is all. Na kuongea namna hiyo kuna mtu tumetukana? Tunasema watoto hao wote ni wetu. And every should be treated fairly. Tunasema kama ni borehole tunachimba, tuangalie one borehole serves how many people. Pahali iko Roiro iko watu 800,000, iwekwe borehole ya kuserve watu 800,000. Pahali iko watu 30,000, iwekwa borehole ya kuserve watu 1000. Sasa tukisema namna hiyo kuna mtu tumekosea? Kuna mtu tumekosea? Na tunasema hii watu kuwa wengi hakuna makosa. Na watu wasilaumiwe kwa sababu ni wengi. Kwa sababu hiyo ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Hata ukienda hapa Kamiti prison, iko watu wengi. Na sijasikia mtu amesema wale wengi wafunguliwe waende nyumbani. Imekuwaje saa ile tunasema tugawe mali iko shida? Kama iko shida ya kugawa mali kwa usawa, hata Kamiti tuende tuangalie nani yako huko, nani yako huko. Wale wako wengi wafunguliwe waende nyumbani, linganishwe. Si iko namna hiyo? Yeah. And this is not a formula for Mount Kenya region. It's a formula for the entire republic. Na mimi naomba viongozi wetu wale pahali watu wako wengi. How can you oppose a formula that is good for your people? Utapinga namna gani na wewe umechaguliwa na watu? And how is it that kusema tugawe kwa usawa, it is tribalism? It is simply being reasonable. It's a good argument. So tumekuja kwa sababu ya watoto. Niende mwire mujumbe waju gwitwa Mahua haha mutie hengecire. Mheshimiwa ni anyitirĩrwo nĩguo? Mũko mũnyitirĩra? Na atirĩrwo na mahoya na anyitirĩrwo. Iki nĩ kĩndũ kĩega kĩa goro. Nĩ kĩmenyererwo. Na tũtikanaringa itherũ kĩndũ kĩega. Tondũ rĩmwe andũ nĩ marĩ itherũ mũno. Andũ macokaga moikaga yarĩ iria yekate. Hĩndĩ ciothe ũngĩkona mũtongoria ũramenya ũrĩa areka,
mutikanagerie gwika experiment anyitirwo wega atwarithio kahora ndaigua mau riu icio ni ciugo njega na ni ciugo ciena ugi tondu kaya atongoria ega tionekie kuona mutongoria uramenya uria areka no kaundu we katiguo koguo ni mwacirire wega na ngatha ino itu ya ruriri ni mutimia ngatha na wina utongoria mwega no kwenda andu na ageciria uhoro wa andu na akaiguira ciana tha akaiguira atimia ndigwatha akaririkana ona andu aria mari hari athi no cio niguo utongoria uria turenda. Mambo ya kahawa mnajua tumesukuma pale kwa cabinet tukiongozwa na rais, tumepeana 6.9 billion ambayo itasaidia kulipa madeni yote ya kahawa. Ndio tutoke kwa deni, ndio tuanze kupata kitu kwa mfuko. Na mimi nataka kuomba viongozi wetu wa mashirika ya societies, tafadhali tukilipa hii pesa msichukue deni nyingine. Unless muite mkutano wa AGM, you convince the members ya kwamba iko haja ya deni. Mambo ya majani chai, tuko na uchaguzi naendelea, nafikiri itaisha leo, tupate wakurugenzi wa kusaidia wakulima. Mambo ya pombe huwa na shida kubwa sana katika Kenya na hasa katika eneo hili. Na hapa Murang'a, I really want to thank the county commissioner, the police commander and your team. Wapigieni makofi. These people, thank you. Please sit down. This county commissioner was in Kiambu, akafanya kazi nzuri. Alikuwa Nakuru, akafanya kazi nzuri. And now with his leadership and the county security team and the sub-county teams, they are doing a very good job in Murang'a. Na mimi najivunia hao sana. Na tunataka musiregeze, tuendelee kukaza. Turenda ana keitu mathakare, matiga gukoma mitaro, na methambe mathere, tondu marakomaga mitaro. Kona mwanake anywire mang'a, ena muhiki muthaka, muhiki akomete gitanda na ake rungu rwa gitanda. Ni urimu cokati urimu? Theti urimu? Na inyu atimia na kea magicoka mucii magithamba mu mathiathiire. Katiguo? Niguo nyumba ino itu ethereme. Ni andu mongereke. Kindu kiuru kinene no kironda we. Na nyumba ino tuli aingi ti uru. Ti uru kadagana kaura igua ni wingi witu. Kindu kiuru kinene no ki. Ciana ni kirathimo. Ani ndakena kuma njohi yathira riu ngiuka ndabara. Nirona atimia mari atungatungu mena kivurana. Ngamenya hau hena uhoro. Katiguo? Ndenda tondu riu njohi thirire riu atimia na athuri marute mawira maria magirwo no kuruta maria mahirwo ni Ngai. Katiguo? Ndenda ngiuka guku ndithemba ngaigua nonge. Hau ni hega. Ni reke ciana ni kirathimo. Na njohi iyo ni iratureheire thina ta nyumba. Maundu maitu matirari mega. Tige turoire ikinya riu miaka ingi 10 nyumba ino thirathiraga. Na ngikara thi na president na ngimutariria ngimwira ora ngeteithagia Kenya guku gwitu nikuo kuru muno. Kenya mbe njikie maitho na mucii. Muigo yakiuga yarageria ki? Angemi ciumaga nako. Wega. Muigo yakagwa kahinguragirwo kare kate. Ithe mutirakianetie muno ni njohi. Atimia ithe mutakayaga ithe mutirari handu horu. Ni njohi. Ndiramuiguire. Ona ari no menye ndi ona network. Ndaigua ria atimia marakayaga. Itondo imundu ikirio haha ni mundu o uguo. Itire megutha. Itire megarurire. Cikarite uguo nde. Riu ni njega kati njega. Imundu ni njega. Bas ni itwarithie. Mimi niseme tuko na shida, tulikuwa na shida mingi lakini tumeanza kutatua. Mambo ya barabara za Maumau, mambo ya hizi barabara zingine tumeanza kuuda maneno tukiongozwa na rais, na hivi karibuni wale makontrakta watarudi tuendelee na kazi. Na hii kazi yetu itafanyika. Na mimi niseme vile viongozi wamesema hapo, wacha tukue na amani katika Jamhuri ya Kenya. Wacha tupendane, wacha tuache kelele na vurugu. Hivi vijana yetu JNZ na wengine tumewasikiza. We have heard you, our children.
We have listened to you and you have a point. Lazima musikizwe. Hata sisi tumebadilisha maboma zetu. The way mimi nililelewa ni tofauti na vile tunalea watoto. Siku hizi unasikiza watoto. Huwezi kutoa tu amri kwa nyumba. Watoto siku hizi wanasikizwa. So we want our young children, the teenagers, you have knowledge. Na sisi wazee kidogo tuko na experience. Wacha tuketi, tuunganishe your knowledge and our experience, tuweke pamoja. It is good for this country. It's good for this country. And I am thankful, at least when I made an address, nikauliza vijana, vile rais amesema tuachane na finance bill, wawache furugu, walinisikiza. Especially for this region yetu ya Mlima, there were no issues. I want again, nikiwa hapa Murang'a, kuuliza Wakenya wote, now that the president has agreed, we engage, tuanze kuongea, tulete maneno chini. Our young people, we have heard you, we'll engage you, you have some valid points, we'll also share with you what we know, we put it together with what you are suggesting, we come up with the best formula. This is our country, and we have no other country. Please, tungetaka kuona, nimeona kwa mitandao wanasema next week, tuachane na hiyo maneno. President has already started a process of consultation. Yesterday alikuwa na Catholic bishops, amewasikiza. Leo amekuwa na bishops ya AIPCA, anawasikiza, which is good, because the church is the conscience of the nation. And now that the president has started that engagement with the church leaders, tuendelee na hao watoto wetu na viongozi, and we'll come up with a good country. And I have no doubt in my mind, our president has heard the people of Kenya, and he has already started the process of consultation with the people of Kenya, with the leadership, so that we have a peaceful country and we can get development. Na mimi kazi yangu ni kumsaidia rais. Na hiyo kazi mimi nafanya. Na niseme, those of you who did not believe in President William Ruto in the last election, and it looks like now you have decided that you are wrong and you want to support him, please come and support him. But when you come, don't come to lecture those of us who supported him. Because nimeona viongozi huko walikuwa wameketi juzi. They never believed in President William Ruto. They did everything to stop him from being president. Now that they think he is a good president and he should be supported, they want to lecture us on how to support President William Ruto. Please, kujeni pole pole. Si ndio? Kujeni pole pole. Ati wanatuambia tutotoke kwa serikali. Si serikali ni yetu. Sisi ndio tuliunda hii serikali. From this region, we put 47% of our vote. Then you muko pale mumekutana wabunge mkitetea mtu wenu, which is okay. Mnaanza kutuambia sisi tutoke. Serikali yetu mnatuambia tutoke na nyinyi mmekuja juzi. Si wamekuja juzi? Kujeni pole pole. Come and understand us. And you know those leaders wanajaribu kuniambia, oh, fanya kazi namna hii, usiongee hii. They cannot advise me because they don't know. If they take time to listen, when President William Ruto was presenting me to the people of Kenya and his running mate, he made a speech. He said the man I have chosen is passionate about people issues. That's what he said. He knew me. Alisema the man I have chosen is truthful. Alisema namna hiyo. So nyinyi, because hamkuwa na sisi, you don't know. Now that you have come, take time to understand me and understand how we related with my boss when he was speaking me. He interrogated all those things. And I have not changed, and I cannot change. I am passionate about people issues. And the president said it. Look for that speech and listen to it. So you cannot come just the other day and purport to tell me how to do my job. Kazi yangu ni kusaidia rais. Na njia moja ya kumsaidia ni kuweka masikio kwa wapi? Nikisikia vile watu wanasema ninamwambia. Si ndio?
Sio ndio kazi ya mtu ya mkono? So wawa nimeona mmekutana, it's okay, come and support the president, support the government, but don't think you can come and replace us. Just come and join. Politics is a game of mathematics, and we do the mathematics of addition, not subtraction. Hamkuwa mnaona rais kama anaweza. You did everything to stop him. Tukamshinda. Sasa vile yako kwa kiti mmekuja mmekimbia. Sisi tutasongea nyinyi kidogo, lakini si ati mkuje ati mtutoe. How? And telling us that to leave. How? You have just come. You know, there are some things that are very amusing. Nyinyi hamkupigia rais kura. Mulikuwa mnampiga na kusema hawezi na kuita yeye mwizi. You called him all sorts of names. Mkamharibia jina, mkazunguka kila pahali. Saa ile ameshinda mmekuja. Ni sawa na tumekaribisha nyinyi. Lakini mnataka kuambia wale walikuwa pale waliunda hiyo serikali ati wao ati watoke. This is our government. Mkiona hamutaki kuketi tukiwa ndani, si mkae pahali mlikuwa. You must be comfortable with us because we are part of that government. Even if you don't like us, even if you don't like our language, even if you don't like our region, the reality is we formed that government. So if you have decided you want to support that government, you support it the way it is. Because tukitengeneza hukuweko. And I want to say, we have no problem with anybody. But we will remain true to the president and the people of Kenya. Hakuna siku mimi nitamdanganya rais ama watu ya Kenya. At 59 years, I cannot change my character. It's too late. Ati nibadilike nianze mambo ya uongo and psychophancy na kupiga makofi. I cannot. It's too late. You just accept me the way I am. Si ndio? Si rais alinikubali vile nilikuwa. So mimi niko hapo. So wale wageni wote mmekuja, watu ya Northeastern, karibuni kwa serikali. Watu ya Pwani, kama mmepima mmeona rais ni mzuri, come. Join us. But there is no way you can replace us. You can only join. And I'm sorry if you feel uncomfortable when we are there. There is simply nothing you can do because we are part of government. This is our government. Tulizunguka tukafanya kazi mingi sana tukimtetea Rais William Ruto. Nyinyi mlikuwa mnampiga. You called him all sorts of names. You are nowhere. You mobilized the resources across your regions. President got less than 20% in your regions. Here we gave him 87%. And then you want to come and abuse us in our own government and try to lecture us on how to govern. If you wanted us to govern in a certain way, you should have been there at that time we formed the government together. Then mungekuja mchangie manifesto yetu. Then you would have taught us about the leadership style. My leadership style is informed by being truthful and honest. Again, it is informed by listening to the people. And we cannot change. So mukuje pole pole. Nyinyi semeni yenu vile mnataka kusema. Make your own decisions, make your own proposals, but you know that this is our government. You come and stay with us and get used to us. Mutuzoe tu. Vile tuko. Katibu wanu itu. Mudu waroka nyumba yaku, arenda gugwathira ule uri ikaraga na mukaguo. Na ni mugeni ni hindi ekate. Ina ni hindi oka akora ikaraga na mutimia yaku na ciana ciaku. Na ni hindi oka na mbere augaga muci ucio ri nduri kihariro. Ndetiguo muthuri ucio taramenya ni kiareka, mutimia ucio wake ahiana ciana icio na tingithoma, riu ni oka gugucerera aheo raro. Kanyo aheo nyumba ya kuga mutimia mwene ucio ri uyu mutimia munene mwene muci ati tutiramwenda ati ni athie turehe mutimia ungi na ti gwake no kuhotakeke.
Najua hii Kenya yetu iko na mambo mingi sana ambayo haifai. So sisi tuko pale, tunamsaidia rais na tutaendelea. And the way to help a president is also to advise him truthfully and honestly. Again, the way to have good governance is to listen to your employer, the people of Kenya. And we'll continue to listen to them. As we go around the country, tunawasikiza, tunakubaliana. This is the way we want to be governed. Tuna adjust here and there, tunatengeneza. Let us give the president a chance to complete consultation with those stakeholders, with the young people, with the church people, with business people. We have got a good country, we have got a good government. I'm sure things will stabilize soon, and we should be able to be on a good trajectory path of national development, and our president and the rest of us who are in government. Mimi ningetaka niseme hii maneno ya wabunge. I also want us to be fair to our members of parliament. Many of you are disappointed with the way they voted here and there. Lakini sasa, si mtakuwa na nafasi wakati ya uchaguzi. Saa hii tuwapatie nafasi wafanye kazi. Ati nguo. Onako mundu ni aterethete ri. Riu ungigitidoke mugiririo giri arute wira na wina ake miaka 3 ukurutirwo wira no. Nataka kuuliza watu wetu wote, especially from this region, au wabunge wetu tuwapatie nafasi watufanyie kazi. Hii maneno ya kuwatukana, kuharibu mali yao, kuwatisha, hakuna haja. Tuwasaidie wabunge wetu. Yeah? And I also want to confirm as Deputy President, as the Deputy Party Leader of UDA, sisi hakuna pesa tulitoa ati milioni 2 ya kupatia wajumbe. It is not true. Let us not, tusiharibie watu majina. Hakuna haja. You know, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba alipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money, there is nothing like that. Tafadhali tusiharibie wajumbe majina, tupatie wajumbe wetu nafasi wafanye kazi. Na wamemsikia, so next time when they vote, si wamejua vile mnataka kusema, they will listen to you. We kama heti ati oru na wekate. Yeah, let us allow our members of parliament, give them an opportunity to serve them, to serve you, because nyinyi ndio mliwachagua, and there is no need to destroy their property, there is no need to intimidate them, there is no need to call them names. Let us allow them a chance to serve, and you will have an opportune time, at the right time, to decide whether they performed or not. And at the ballot, you can make a very good decision that is not violent, that is not vulgar, that is dignified. Mutafanya hiyo uamuzi ndio tuweze kuendelea. So niedi kwenda gukiria hau, kwenda kuga ni ndakena muno nego tweterera na tutigutira guku maragwa no turigana tugikukaga. Ndeteguo twaikara tugeka atia uguo mwero ni atongoria kanyumba itu tunyita twaragia giki hinya witu no rumwe witu ya tugetekera kugayukana tukanyagio ta mai matheru katiguo na tutirauga tunyitane tuhure mundu no mwe uga tunyitane tuhote gwitia kiria gitwigie tunyitane tuhote gutindika maundu maitu tondu andu mari aingi kamuingi koyaga ki andu mari aingi me hinya muingi muno koguo tuthie na mbere na kunyitana tuthie na mbere na kwendana ona acio makurumana tigana inao tondu riu wiro muno atukiruta uyu wa kuhurana njohi na ndawa cia kurefia no ira muritu muno tondu turageria kugiriria aria matanyuite matikanywe aria matanyuite ndawa matikanywe no aria manyuite tene aria manyuite bangi ikaraga karurumo riu acio ni andu akuiguirwo tha to ni arwaru acio ni andu agutwarwo rehab katiguo oguo riu ciana icio citu muciguire tha muciende ogwihia kionje kia mwene katiguo mutigatire mukimaka tondu riu maundu macio ni maundu maritu muno na nikio muonaga ngihurana na uhoro uyu wa njohi na ndawa cia kurevia na ni wira muritu muno aria manyuite tene tondu riu acio no nginya magaikare kirurumukaga tukamenda tukamaiguira tha tukamateithiriria
tukamatwara rihabu makora tukamacokia tukamatwara maundu macio murithia mukimonaga o kahinda koguo maundu macio matigatinda makimumakia niguo riu turenda kungania mbeca nigetha tuteithie ciana ici MCA nitha